Nabasa Immaculate nyina wa Aijuka Philip Kakuru ow'emyaka 2 nagira ngo umwana ogu akazarwa inobuzubobu kandi okuyazarwa batwire mu irwariro na hati namutwarisha ishaka bahikayo bamureba bagira ngo indwara bagita cystic fibrosis ukagutuma kumbasa bandifaringa mbaga tachembara umwana bamureba bagira ngo indwara ntibagibasa ngati bakushomeza umwana wa meza ashatu wiroko taho mukakora semeza mukaga ubuganga umwana ogwashemezibwe mirundi 3 nkonkata kukira nuko abashaho okumusinduko mu ihanga rya India bashamira kana bashanga ikizimba kiri ahamaraka bangira ngo nze marago nzo kureba doctors ba ENT abo ba doctors kuba murebere bagira ngo umwana mu Uganda kuba kubasa nayitagwa icyo cyo kwita robot cyo cyamushemeza kandi mu Uganda tubakine nyina w'umwana ugakashabo buhereza bwa TV West na bwa nyuma yo kureba imbere y'umwana yatandika kuhinduka abire nariyemere bakata ujango kizimba kigomocere hasigara hakanya kasigireho narabaho yogati okushera na namizi kandi nayo yogati neyetago kugura sente akuba nkoro nako ningore bicepe bibiri kujango asibire kicepe agarikara arrest chepe so nje cy'ucabira obujyambi nobasa kwera umukazi wo gucungura amagara go murongo we obwo rukurabira nambe ya note umushanje 85 nkaga nemwe 88 nkaga gasha kwa Ben Muhozi umurumitoma.